Ćao ljudi i dobrodošli u moj novi YouTube video. Iz danas snimam obećanu recenziju za moj novi telefon iPhone 11. U današnjem videu ću vam pričati o kameri, o samom telefonu, o bateriji. Neću se mnogo mlatiti oko tih brojki i tako dalje, već ću vam govoriti iz svog iskustva koliko generalno sve traje, da li preporučujem ovaj telefon, o veličini i tako dalje. Tako da možemo da krenemo. Kada je reč o veličini ovog telefona, telefon je zaista veliki. Po dijagonali on ima 6,1 inč ovako. I zaista dobro staje u ruku, bukvalno i u šaku. Nije težak, on ima negdje oko 190 grama, tako između 190 i 200, s tim što uopšte nije težak. Mada ako poredite moj prethodni telefon iPhone SE prve generacije i ovaj, vidi se stvarno velika razlika, ali nakon određenog vremena vidjet ćete da ćete se navići i da će vam super ići. On ovako izgleda kada se upali, imate moju pozadinu. I to je to. Odlika novih telefona koji ne idu sa dugmetom jeste to što oni umjesto Touch ID-a imaju mogućnost uključavanja putem lica. Tako da evo pogledajte ovaj katanac ovdje sada kad upalim telefon kako će se otključati. Eto ga. Poenta je u tome što je Face ID zaista brz i efikasan. Možete i sa kačketom, s tim što ne znam da li radi sa maskom. Mislim da je to upgrade za iPhone 12 ili 13, ali ovako je savršeno. U gornjem levom uglu nalazi se mreža na kojoj ste i u gornjem desnom uglu nalazi se kontrolni bar, odnosno tu možete isključiti i uključiti Wi-Fi, da se fokusirate na nešto. Mislim da to je ono kao neuznemiravaj mod. Možete da smanjite i povećate osvjetljenje, zvuk i tako dalje. Sam telefon, što se tiče ekrana, ekran je zaista ok i stvarno je fin. Ponekad u nekim situacijama možete da vidite piksele. Evo, na primjer, kada uđemo, to se baš dobro vidi, na primjer, u aplikaciji Duolingo. Evo, na primjer, kada ja nagnem telefon pod određenim uglom, mogu da vidim piksele. Odnosno, to se vidi kao neke faktičke linije. Njih možete primijetiti kada vam je svetlo zaista jako ili tako kada nađete i kada se poklopi određeni ugao. S tim što se to ne vidi ako uključite Night Mode. Znači to je Dark Mode. I ono što je bitno kod Dark Moda da kažem jeste da on uvijek spašava bateriju, u smislu da uvijek ćete uštediti nekih 5-6% baterije, mislim duže će vam trajati. Tako da evo, sad na primjer ne mogu da vidim piksela pod istim uglom. I to je to. Kada je reč o kameri, samo da vratim, pošto meni Dark Mode uopšte ne odgovara, mojim očima bukvalno je katastrofa. Kamera je fascinantna, ali doslovno. Ono ovako izgleda kada uđete. Ono što je bitno da kažemo za ovo jeste da, ako pogledate na poleđini, imamo dve kamere. Imamo široku kameru, odnosno standardnu koju dobijete bukvalno od početka kada je nastao iPhone, i ovu novu ultra široku kameru. Ta ultra široka kamera aktivira se kada kliknete na ovo jedan puta, ono postaje ovako, sad ću vam pokazati, evo sad je 0.5 i sada smo na toj ultra širokoj kameri. Također možete da switchujete ka nazad, tako što ćete samo da zadržite i evo, sad sam na jedan put i tako dalje. Zoom ide do 5 puta. Evo, na primjer, sad ćemo stati ovako na 2,2 puta i opet ćemo kliknuti i evo nas nazad. Gore imate ovu kao strelicu. Ta strelica, ne morate ni kliknuti, možete samo ovako da, scrollate na gore i dole vam se otključavaju nove opcije. Tu imamo naravno flash, odnosno blitz, uživo snimanje, to je live foto. Možete da zaberete veličinu vaše fotografije, da li želite da bude u 1:1, u 4:3 ili u 16:9. Također imate i ovdje exposure, odnosno osvjetljenje. Kada koristite ovu opciju u gornjem uglu će vam se pojaviti ovo. I to vam govori opcija uključena. Evo, sada kada je isključen, pogledajte, nestaje. Imamo timer i filtere. Ono što je iPhone 11 kao novi telefon, kao serija 11, donela novo sa sobom jeste noćni režim koji se uključuje kada sama kamera primeti da je vreme za to. Naprimjer, ako ja sad zamaglim ovako, vidjet ćete u gornjem uglom aktivira se ovaj kao kružić koji malo posjeća na mjesec. Evo, naprimjer, kada sklonim, nestaje, pa se ponovo pojavlja. Kada kliknemo na njega, on će se ovdje isto dole pojaviti u ovom taskbaru. Evo, kada kliknemo na njega, možemo da podesimo sekunde. Kako da vam to objasnim? Što ima više sekundi, to će da slika bude svetlija. S tim što vidite sad je dosta svetla slika, tako da evo ako stavim na 10, odnosno ako ovako skroz ovako prekrštim telefon, vidjet ćete da dolazi i do 10 sekundi. Dalje, kada je reč o fotografiji, sa desne strane imamo Portrait Mode. Portrait Mode je mod koji radi i na prednjoj i na zadnjoj kameri. I ono što sam zaboravio da kažem jeste da za ovu fotografiju sve iste opcije imate i na zadnjoj kameri, odnosno na prednjoj i na selfie kameri, osim noćnog režima. Također, ono što imate jeste ovo odzoomiranje, znači možete da zoomujete ili odzoomujete, odnosno, na primjer, kada slikate selfie i sa društvom ste, kada ovako podesite telefon, on će automatski da
vas ozumirao. Evo šta se nalazi, imamo 6 opcije na prednjoj i na zadnjoj kameri. Možete da birate da se igrate sa njima. Također, ono što je zanimljivo u odnosu na iPhone XR, odnosno prethodnu generaciju telefona, jeste to što možete da slikate i objekte sa portrait modom. Evo jedna slika koju sam ja slikao svojim telefonom preko portrait moda, vidite kako to profesionalno, bukvalno izgleda. Ako bismo ušli u edit, možemo da izaberemo kako želimo da nam to izgleda. Ja sam stavio na ovaj drugi efekat. Također gore imamo mogućnost da vidimo koliko nam je blurovana pozadina. Evo ovako je minimalno, a ovako je maksimalno. Tako da možete da birate. I naravno sve ove opcije isto imate i na prednjoj kameri, tako da je to. Sad marite moju frizuru. Evo sada možemo da menjamo. Sad ću vam pokazati kad bismo menjali. Ovako bi to otprilike izgledalo. I tako dalje. I na kraju imamo panel, imate opciju samo na zadnjoj kameri, odnosno na jedno od ove dve. Kako god, jedna i druga kamera dolaze u obzir za tu opciju. Kada je reč o videosnimcima, videosnimci su stvarno fantastični. Ono što ću vam sada pokazati u smislu odlika i funkcija važi za sve tri kamere, za selfie i ove dve zadnje. Tako da evo imamo 0.5 ili kako već. Ono što je jako zanimljivo je to što pri snimanju ja sad snima. I ako želim da switchujem ka drugoj kameri, on će tako, da kažemo, smooth i tako bez nekih preteranih zapažanja to da bukvalno prebaci. Nećete primetiti čak ni promjenu u glasu i slično, što je stvarno fascinantno. Evo, na primjer, možete ovako grubo da prebacite ili, na primjer, ovako tako da deluje kao da ste zoomirali, da želite da zoomirate. U gornjem uglu možete izabrati opcije, možete da snimate u HD rezoluciji ili u 4K rezoluciji. Također u 4K rezoluciji možete da snimate u 24 fps, 60 ili 25, 30 ili 60 i to isto važi i za HD. To važi i za selfie kameru. Evo, na primjer, 4K, 24, 5, 30 i tako dalje. Ono što je također novina na iPhone 11, odnosno na celoj seriji, je to što je iPhone 11 doneo selfie snimanje slow motion videa. Ranije ste mogli da snimate usporedni snimak samo preko zadnje kamere, a sada to možete da uradite i sa prednjom kamerom. I na kraju imamo timelapse. Timelapse isto možete snimati na sve tri kamere, na prednjoj ili na zadnjoj, također evo i sa 0.5. God. I ono što je bitno jeste da su jako stabilni videi sa timelapsom. Ranije na ovom prethodnom telefonu kojem sada snimam, kada bih snimao timelapse, morao bih ili jako dobro da držim telefon ili u suprotno bi se jako sve klatilo i bilo bi truckavo. A sad ću vam pokazati jedan snimak koji će bukvalno da vas, znači ja sam bio šokiran kada sam ga snimio. Evo to je ovaj video. Vidite kako je stabilno. Ja sam tu bukvalno normalno hodao. I to je to. Kada je reč o bateriji, baterija je stvarno odlična. Ono što mogu da vam kažem je da izdržava ceo dan sa jako dugim korišćenjem. No, bitno je da je baterija jako izdržljiva i dobra. Ranije kada sam snimao s ovim telefonom, na primjer, TikTokove, desilo bi mi se, na primjer, da mi se baterije naglo isprazni za 10-15% ili da se jako brzo isprazni ovako. A sada kada snimam TikTokove preko ovog telefona, bukvalno mi se 1 do 2% isprazni na svakih 5-6 snimljenih videa. Naravno, sa nekim aplikacijama baterija ide brže, sa nekim sporije. Na primjer, sa fotoaparatom naravno da će ići brže, ali na primjer sa nekim drugim aplikacijama sporije. Tako da to sve zavisi od potrošnje. I na kraju želim da vam dam neke tipove za vašu bezbednost i za bolje korištenje telefona. Ako želite da imate dužu bateriju, preporučujem vam da uradite sljedeće stavke. Pored toga da držite što češće na tamnom displeju. Ja to ne radim, rekao sam, zato što mi uopšte ne prima očima, ali ako vama prija, to bi bilo dobro. Ono što mogu da vam preporučujem je da dodate u generalno podešavanje i potom u ovu opciju ovde i da to isključite. Također, za vašu bezbednost preporučujem sljedeće, da uđete u privacy i potom da isključite ovu tracking opciju, to je da omogućite aplikacijama da vas prate. Evo vidite da želite aplikacijama da prate vašu aktivnost kroz druge kompanije, aplikacije i web sajtove i to je totalno bez veze, jel? I na kraju imamo i lokaciju, ovdje trebate da budete precizni sa čim želite da delite ili da ne delite lokaciju. Naprimjer, evo ja sam stavio da samo delim lokaciju sa Google mapama ili sa vremenom i to samo onda kada koristim aplikaciju. Evo kao i ovdje što vidite, while using the app. I to je sve. I nešto ljudi, hvala što ste gledali ovaj video, jeste da vam se dopao i nadam se da sam vam pomogao ako ste odlučili da li ćete izabrati ovaj telefon ili ne. A mi se vidimo uskoro u nekom sljedećem klipu. Ćao!